Hindi sa itu kalau kan kayak gitu. Langsung yang mencari makan. Biasa. Garis. Awas kena bola ya, tidak tanggung ya. Kalau pikir saya aman, saya kasih aman. They are working for these matches since 15 May. We unfortunately, because some reasons, we just start on 1st June. So now between the games we don't have too much time to prepare the game. It's the recovery, it's the truth, but also valid. So tomorrow it's very important that the supporters come and make what they know and try to help these boys to give extra energy for tomorrow because it's going to be a very tough game. And I think it's very important the game tomorrow because I think all these players have the dream to hear the sound from AFC champions, and so this is going to be an emotional game, I believe. So it's one big reason for all the supporters come to Pari and support the team. Perhatian kita terkait persiapan, mereka mulai latihan tanggal 15 kemarin, sedangkan TSM baru mulai latihan tanggal 1. Dan di antara game ini, kedua tim saya kira tidak mempunyai waktu banyak, hanya fokus untuk memulihkan diri. Oleh karena itu, saya imbau kepada supporter kita, fans kita untuk datang ke stadion besok untuk memberikan dukungan penuh kepada tim ini, memberikan bantuan sebagaimana mereka lakukan setahun penuh tahun lalu. Dan saya kira kita semua, pemain semua yang ada di sini mempunyai mimpi, keinginan, hasrat untuk memang bermain di AFC Champions. Ini akan menjadi pertandingan yang cukup emosional bagi kita, tapi kita akan memberikan yang terbaik. Yang kemarin dikirim ke Tidak, itu latihan aja.